salamat sa Diyos kay Yesu Kristo. Kaya ngayon basta niya ako Diyos nakimbag. Kaya makapabless kaya din sa hindi kanta. Kaya iti Diyos iti asi. Iti Diyos kaya pagbiyagan na dahil tinaliday ng puso. So agyaman tayo kini ako Diyos pinagdaktal ng ayat na. Kaya agyaman ako na yung pinagdaktal ng ayat niya ako Diyos kaya tayo. Kaya as na ni Brother West tayo, sinyaman niya si papaspasama. Uray pa yung mapugaw amin nagdidilinguan, uray pa yung awan hindi maapit, uray pa yung umay ti puor, ngayon ti pamati tayo pag sa aming mapuuran, nagkapunta ti Diyos, kaya naging ba. Sa ating una na, sa ating agyaman ka rin itidagas ka ba, hindi ka agyaman tayo, tani ako Diyos, kaya aramidan na itinaimbag nga banat, hindi sumarunong ka lang daw. At tinagin ka rin ni ako Diyos ka na tayo. So nga, in-encourage ko, pitunggal may isa ka na kayo, kahit kung papiksahan, hindi pakinapang niyo, anyaman, hindi mangyari, anyaman, hindi mapaspasamak, kaya tagtalinod kayo kumahin ka. Nagtalinod kayo, di pamati, ngamin nadatiduwa, nga klase, di panagapit. Panagapit na umay, nga gapo, manipo, di dagos, kaya panagapit na umay, karigid yan dahil pa umay. Ito saan mo pa yung napadasa? Isagana minibiyag mo, kiniti pamilyag. Karigid ibiglaan na bindisyon, na ipakita ni Diyos. Karigid kararag mo, karigid araraw mo, karigid imulang, kiniti pamatin. Amin dagita, kahit may parangarang itibiyag mo, pamain karigid Diyos. Naglagi man tayo, ngayon Diyos kahit nagkari, nasaan na tayo nga pulos, na baybayan. Uray pa'y umay itiriga, kinuna niya ako, adda latta iti abay mo. Di ka to panawan, adda ako latta, nga mangisuro iti amin nga ramidan. So niya ako Diyos ti Malaydayaw. Kung natin man, ti Diyos ti Malaydayaw. Diyos ti Malaydayaw. Praise God, kabalik na makapagtakda kayo kanya. Pastor natin, Colossians chapter 3 verse 17, whatsoever you do and word or deed, do it in the name of the Lord Jesus Christ. Lord Jesus, agyaman kami, iti na ito yung agundaway, agyaman kami, wapo, iti parabor mo, iso nga nangawon ka na kami, manipod, iti lutlut, iti bason, agyaman kami, na pinakawan na kami, agyaman kami, na iti puti panakabalin ka na kami, kinapiksa, pero sa takusaan kami, nagbason, agyaman kami, apo, Diyos, tinagdakdol na yan, na kami, agyaman kami, apo, naging isasaw, may iso tinangtad, kinapiksa, tangnakin sa laknib ka na kami, agyaman kami, apo, Diyos, ka naging isasaw, may iso, mamangantad ka na kami, di ba nga, agyaman ako ng apo, Diyos, itinay, di ko gundaway, nga talaga ito yung anak mo, nga si Papa kong babae, isang wanam, kaputa si tatalog kami king ka, nakadipendar kami king ka, apo Diyos, katagyaman ako ng apo Diyos, ititag kong agundaway ka na kami, nga mabalinan mi manen, iti agyaman ng padayaw king ka, agyaman ako ng apo, iti paltiing kinasirip nga yung tag mo kanya, tapno mabalinap, tag ministro, nga ito yung napapatag ng anak mo, kaputa ko ng apo Diyos, nga saan ka nga mangidumduma, ay ayatang dagit itunggal anak mo, umawat king ka, o apo Diyos, agyaman kami, itinagdakkan nga ayat mo, kasi lang iti kulit kitaan mi titulong, kasi tinay ito yung maldaw, apo Diyos, tas makita mo, apo, itaramidon mi nga si Papa kong baba kami, isang wanam, nga punam, apo Diyos, ngayon to, si Papa kong baba kami, king itag-ay na kami, apo Diyos, bigbigan mi nga si kalang, tipagkapkapuan, tibaligi, nga awan ka na kami, no, di kat amin, king ka, apo Diyos, agyaman kami, tas sinulbarmon, ti problema mi, agyaman kami, tin nagasa mo, ti sakit mi, agyaman kami, tin sabot mo, ti amin, nakasakulan mi, kaya apo, tinay ito yung maldaw, i-claim mi, tibaligi, apo, kaputan si kati pagkapuan, iti baligi, kati claim, iti panakaduprak, iti persa, iti Diablo, kati Espiritu Santong kanidagtan ka na kami. Bueno, Apo Diyos, itatalad kami tingka, kati aramatan ng ka di Apo Diyos, kasi iti panakabalin nga nagaputin ka, kaputakawan ka niya, nudigat amin king ka. Bueno, Apo, kumit kita ka ng titulong mo, sikalang titingkway, di amin na tayo kinatanong, in Jesus' name. Kunay man, amen. Amen. Praise the Lord, pumalit kayo magtugaw. Thank you, Jesus. Ako tayo, tagkon, biyag ko, iti Diyos. Iparabot ti Diyos, so tumulong ka niya, tak nagtuloy ako nagsabi. Mabalin na una ni kabusor o awanin, nakukaw amin ang nagitipang sa bulang. Ngayon magyawan ang kinihapo Diyos. Kauray pa'y kanigiti mo na nga namati. Uray pa'y napalikaw kawan na ti apoy. Ngayon ka mo, imbagay ti Diyos. Nagagita nga kabusor nga napalikaw kawkin ka. Kat pinalikaw kawan. Dagiti ninibribo nga ang heli ti apo. Iso nga ti advice ti apo kanya. Kat agtuloy ka nga mabante. Babaen ka nagiti sasaw ni apo Diyos. Dito'y tayo nga makita mo kasano nga agsasaw ti Diyos ka na tayo. Kat dito'y ko nga makita mo na ti apo. At dagiti talon ko kingkan nga anak ko. Kat ipapatid ko nagiti amin. Iso nga agtuloy ka nga mabante. Manikod ka nagiti sasaw ni apo Diyos. Sa awan to iti makalampad. Iti panagserbi tayo.
Kapo iti parabor ni Apo Isus. Kinaltasan na inaramid ni Apo Isus si Jakros. Kat pinarmadnan ni Diablo. Isuhan na tayo nga mabalin. Nga lapadan ni Kapuso. Han na tayo nga mabalin. Nga talmad nga inaldaw ni Kapuso. Kapot at iparabor ni Diyos. Adan ni puso tayo. Isuhan mabalinan tayo mantan. Iti agtuloy. Nga mang-search ka na iti scriptures. Nga isu iti dalan iti kudno iti biyag. Isuhan bagay ti Apo nga nagasat ka. Inton search inton sukimatam na iti surusurat. Nga isu iti pakagunudam iti biyag nga nunayon. Nga isu iti pakagunudam. Isu iti dalan iti kudno iti biyag. Ket nagasat dagi kag basa ken dagi kag dengeg. Nang runa ka dagiti mang salimagmag ka dagiti nakasurat iti daytoy nga libro iti pagbasahan iti biyag. Aglalo ta makita tayo nga dagiti aldaw. Ket asidegan. Praise the Lord. Kat agyaman ang una itikad tayo maragin bisita tinagumag ng mga lugar. Welcome kayo amin tapno at may sa tayo namang padayo kini Apo Diyos. Kat dawatan iti presensyayo may sagana yung iti lapayag yo iti espiritual nga lapayag yo iti espiritual nga puso yo haan na diya puso magpapamtidar ano di kat espiritu yo kakabsa takno denggan tayo nagiti sasaw ni Apo Diyos anagan tayo nalaing isungay daw dawat ko unay kadagiti adat telikod awan iti tagtagtagarin denggan tayo nanay nagiti sa ni Apo Diyos awan iti matmaturog kanu pagugam nagiti sa ni Apo Diyos ano maawatan, awan iti magungunang, tapo na ti Apo, dengdenggen dati sa uni Apo Diyos, ng saan nga naawatan, isod ka po ng awan iti nagungunada, so ano kayat iti may sa katao, ano kayat mo nga magungunaan, masapol nga denggang nga nananay sa uni Apo Diyos, kahit saan mo nga tulugan, no di kat anagam, denggam ti may sa lapayag mo, denggam iti lapayag mo, iti espiritual nga lapayag mo, unag mo iti puso, kahit dito'y nga isu iti ag-reflect iti biyag mo, makita iti panagbiag mo. Amen? Kahit nakasagana kayo garod, kita nyo iti Biblia yun, kahit makipagbuklad kayo kanya, iti libro, iti 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Praise the Lord. Kuna na dito according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be a partakers of His divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Praise God. So, ti Diyos kakabsa, kat intagnan kada tayo, dalawa, kat intagnan kada tayo, itinadyosan nga panakabahin. Kaya dagiti suamin nga banbanag nga kasapulan tayo, nga may paay itigyan, kan iti kinasimpat, babaan iti panangamu tayo kintuana, nga nangayag kada tayo, babaan iti dayag, ken kinaimbag na. Kapuna na itad kada tayo, iti nagpapatad, ken dadakal una iti nagimbag nga banbanag, iti dadakal nga karkari iti Diyos, tapno mairaman tayo. Tapno agbalin tayo mairaman, iti nadyosan nga kababalin, tapno malisyan tayo iti panakatusa, malisyan tayo iti panakadadal, uno panagrupsa, nga dali ito'y lubog, gapo iti darat, uno linalasag. So dito iti gapo, ngayon dali iti Diyos ka na tayo, iti nadyosan nga panakabalin. Pinunan na dito, His divine power hath given unto us, past tense, dito'y kakabsa. Ti Diyos kat nalpasnan, ngayon dali iti parabor na kada tayo, ginaltasan nga naramitan ni Apo Isus, Diyos, kat intagnan kada tayo, sa awanan iti babalin tayo ngayon hayo, di ginalpasan nga naramitan ni Apo Isus, nalpasnan ngayon naramid, nalpasnan ngayon sabat kada tayo, itinadyosan nga pa nakabalin, inbukbuk na kada tayo, itinadyosan nga pa nakabalin, kat titulbag dito'y, kat babalin, pamati tayo. Iti ka nito, mamangad mo ti sa unya Apo Diyos, kat pamati ka, automatic, nga rito'y, nga nadyosan nga pa nakabalin, dahil tinadyosan nga kababalin, kat naibukbukan, dito'y puso tayo, dito'y na espiritual nga biyag tayo, kat kasapulan, ganit ikararwa tayo, mapagpabarong ka na iti sasaw ni Apo Diyos, tapno na ito'y nga naibukbuk, dito'y na espiritual nga biyag tayo, nga iso iti parabor iti Diyos, iso tinadyosan nga pa nakabalin, nga addan dito'y na espiritual nga biyag tayo, addan dito'y puso tayo, kaputa na iti kararwa tayo, kat mapagpabarong ka na iti sasaw ni Apo Diyos, dito'y magtanag, reflect iti kapuna nga biyag tayo, kaputa addan itintad ni Apo Diyos ka na tayo, nga parabor na, itinadyosan nga pa nakabalin na, kinuna na, His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. So, iti Diyos, tinadyosan nga pa nakabalin, kat intagnan ka na tayo, ken nagiti suamin nga banbana, nga kasapulan tayo nga may paaytigyam, takno, biyag tayo mong patpadayo kinkwana, ken nagiti suamin nga banbana, nga kasapulan tayo may papaytig, panagsanto, unong kinasimpat, takno na anay, nga
kinkuan. Kapag tayo nga kaya serbi kini Apo Diyos na awan iti parabor ni Apo Diyos. Amen? Hante yung mga awan ti kabagalan tayo. Saan mo nga kaya nga yaton iti padang nga tao, saan mo nga bigbigan iti ayat iti Diyos. Saan mo nga kaya nga pakawalan iti padang nga tao, saan mo nga amor iti parabor iti Diyos. Dahil inarawan iti Apo Diyos iti biyan mo. Dahil tati may isang nga karigatan ka iti kaadwan, no handa nga amor iti parabor ni Apo Diyos, nga addan iti puso ng pulos. Marmarwam na itan, masapul nga bangsa, ngam na dating ka iti parabor ni Apo Diyos, at dating ka iti ayat, at dating ka iti asi, kapot at iti Diyos, iso tinangayat ka na tayo, iti Diyos, ket Diyos iti asi, pagbiyagan na, dahil iti dalidahin nga puso, dahil iti agladladingit, normal lang, kapsat iti agladingit, iti napuura ni Jeff Presto, napuko amin, iti biro po, kaya sangin akmo iti pang 5 minutes, nga binasak na iti scriptures, nagano na iti karina Apo Diyos, kinuna na kanya, ang kangagdanag, saan nga nagabuking ka na kita, nagabukan niya kami na kita, isukat kumutang, kahit no doble ti mapukuking ka, doble isukat kuking ka, iti pagyamanak kini Apo Diyos, pinabilang na ti pamati, kahit na iti nga pamati, saan nga na iraman ka na puura. Amen! Praise God! Sinupura kaya niya ito pasamat, at kalinalad tayo, iti pamati, kaya kunana pa'y, nga magunpudan tayo, iti na Diyosan nga panakabalin, babaan ti panang bigbig tayo kinkuan. So importante, nabigbigan niya, Diyos ti biyan mo. Saan mo nabigbigan ti bagin? Saan mo nabigbigan iti tao? Nanyaman iti tulong ti tao kingkaw, no tinatakpan nga kapangutan, no nanyaman ng aramid tingkat tinasaya, no dikat niya, Apo Diyos iti bottom line, nga iso na tinantignay gata na tao, tap nga aramid na tingkat tinasaya, iso nga ti anin nga ti panunod tayo, umunay, kaya amin kat bigbigan tayo ni Apo Diyos. Bigbigan tayo iso na, kaya nga, dito tayo nga, ang maamuan iso na, sukimatan iso na, isearch na giti sasaw na, taklo na nanay, ti panangamu tayo kikwana, nga nangayag ka na tayo, babaan ti dayag, kinimbang na. So magunod mo iti parabor ni Apo Diyos, babaan ti nananay nga panang sukimat mo ti sasaw na, kat dito'y mo nga makita, tinalpasan nga naramitan ni Apo Diyos, tibiyag mo kat kunang Apo Diyos, at giyaman na, idinto nga anak ti Diablo, inawon manipot tilot ti bason, agyaman saan mo nga ipauwitan niya ti baso ko, agyaman pinakawan na kon, agyaman nasang putak dito anak ko nga nasalunat, agyaman nakita ti pamilya nga nasalunat, agyaman intad mo ti biyag ko, gapo ko na iti parabor mo. Sa sikapon ti bigbigat na nagpapan iti amo nga daan. Nagdaada ti ano niti kapasat ka kung parabor ni Apo Diyos. Amen. Hallelujah. Ngunit na nananay ti ayat ni Apo Diyos. Uri kahit malmalento, dito yung agyang-gyaman kini Apo Diyos, saan kayo marunod, dito kinimbag ni Apo Diyos, hindi dyan kayo. Saan nga may basa na hindi kinaado, uno di bilang, hindi kat may basa, lukasan o di puso. Haan nga kitkitaan ni Apo Diyos, hindi kinaado, hindi kitkitaan na, iti puso, iti tao, iti na espirituan nga biyan tayo. Kaputa ti Diyos kat espiritu, dagiti agdaydayaw kinkwana, kat agdaydayaw dati na espirituan kin kinapudno, iso kay tatang agundaway, bayat na dingdinggam dagiti nga sa ni Apo Diyos, kat kunang Apo Diyos, agyaman ak kadagiti nga sa kong madingdinggam, taditoy na rito nga na espirituan nga biyan ko, dahito nga naliday nga puso, kat mapagpabaro, agyaman ak kadagiti nga puso, kat mapagpabiyag, kapu, tanalpas mo ngayon sabat kanya, iti amin nakasapulak. So una na, tinadyosan nga pa nakabalin, kat intadnan ka na tayo, kaya dagiti so amin nga banbanag, nga kasapulan tayo nga may paayiti biyag, tapno agyag tayo nga parpadayaw kinkwana, intadnan dagiti so amin nakasapulan tayo may paayiti kinasimubat, kaya kuna na pa nga magunpunan tayo, tinadyosan nga pa nakabalin na, bawain iti, panangamu tayo kinkwana. So, gapuna, kakabsat, maapay nga intaditi Diyos ka na tayo, itinadyosan nga pa nakabalin na kada tayo, tapno, mairaman tayo, itinadyosan nga kababalin, nadyosan nga ugali. Jay, nasaya at nga ugali. Diyan, reflect itibiyang kayo. So, dito, kaya niti Apo. Takno, tirason ni Apo Diyos. Takno, apay, naitag nga kada tayo rito. Takno, saan tayo mamatag, iti pa nakadadaan, saan tayo mamatag, iti sulisog. So, napagbaligyan iti sulisog. Imay, mo yung kakabsat na duman iti sulisog, naramidan iti kabusor ka na tayo. Kat sulisogan na tayo, taklumaklag tayo kinkwana. Kat hindi mo nga napagbiligan, saan na sika di dyan? Gapo iti parabor ti Diyos, na inakseptar mo ti Diyan mo. Iso ti tinmulong tingka, tap no mapagbaligyan na kita nga sulisog. Iso ito iti gapuna, nga ito niya Apo Diyos ka tayo, iti na Diyosan ka pa nakabalin. Tap no mapagbaligyan tayo na iti sulisog, nga umay iti biyag tayo. Tap no saan tayo nga mairaman iti panakadusa, saan tayo nga mairaman iti panakadadalan, huwag mo pa nagrupsa, nga agdan iti lubong, gapo iti dirren, gapo iti nalasan. Mano ka na kayo iti mamati? Nagparabot ti Diyos, kat iso dito, nagtulong ka na tayo. Amen. Hallelujah. Kung taranente nga, hindi ka balat tayo, no saan tayo, na amo iti parabot niya, Diyos. Hindi nga parabot niya, Diyos. Ti Diyos, ang tuktok iti puso niya. Kaya't na nasambra iti puso niya.
Isuhang ka mas daw, kapsat kindayan. Ngayon ka dito nga po ng ako, awatan na tibiyag ko, itag ko, tigararaking ka, itag ko, tipusukin ka, kahit ko, tiba mga lawag ka, ito, tiba mga direksyon. Itamot din nga mariknam, nga ti Espiritu, ti Diyos kumaikin ka, ti Diyos kumaikin ka. Amuyo ka kapsat, itata nga last of the last days. Iti pagyanan, iti Diyos ka na tayo, kat dahil ka Espiritu tayo. Saan nga iti mapuna nga building mo, saan nga kung inarami diti ima, hindi ti Espiritu, ti Diyos ka kapsat, nga nangarami diti langit kindaga, ti Diyos nga nangibuyot, iti agong tayo, ti angas, ti biyag, taklag balin tayo, nga kararwa nga sinibiyag. Kat isupi ti adda, dito'y puso tayo. Isungahan mo nga ma-explain, no kasanong naragsak iti marikrignam, no kunam apo bigbigan, nga sika ti paggapgapuan iti amin nga naging bagad da kanya, apo bigbigan, nga sika iti adda kanya. Hallelujah. Diyos sa diyaman. Diyaman na kasi ka titubol-tulong ba. So nagbayad ka kapsa. Nagbayad nga, rekrignaman tayo, tinagdaktal nga yan, titi Diyos ka na tayo. So tatan, adda ka na tayo, nagiti suamin nga kasampulan tayo nga may paay, tibiyag, tapos nagbiyag tayo nga mang padpadayaw, tikwana. Binusbus ko, timuras ko, nga mang panagdag, itinananay nga kay papanan, iti parabot, tapos ipakaamok ka na tayo. Ngamin kaadwan ka na tayo, kat kumanayan iti panakaamo tayo, nga ti parabor iti Diyos. Kat inaw na tayo manipod iti impyerno. Inaw na tayo manipod iti lutlot iti baso. Ti parabor iti Diyos kat tinakawan na iti baso tayo. Gapo iti parabor iti Diyos kat nagbaling tayo nga nalintay. Ngayon, saan lang nga nagpatanggal ita? Iti parabor iti Diyos. Kat saan na tayo lang nga inawon manipod iti impyerno. Iti parabor iti Diyos kat saan na tayo lang nga inawon manipod iti lutlot iti baso. Saan na tayo lang pinakawan, saan na lang nga pinakawan iti baso tayo. Iti parabor iti Diyos kat saan na tayo lang nga pinagbaling nga nalintag. Ngayon masapol pa yung nga maamuan tayo. Ngayon iti parabor iti Diyos kat inkabil na, inted na kada tayo. Iti panakabalin na, inted na iti pwersa na. Glory to God. Kalidayan niya ako Diyos. So iti parabor iti Diyos kat saan na lang nga pinakawan ti basol mo. No di ka, inted na baikin ka ti panakabalin. Inted na baikin ka ti pwersa. Inted na baikin ka ti kinapigsa. Tapos saan ka nagbasol? Amen? Yes. Praise God. Naglakalang ti agbasol. No awan ni parabol iti Diyos kin ka. Ngayon na adda ti parabol ti Diyos kin ka. O addan iti power iti ako. Addan ti panakabalin iti ako. Oops, malilit. Ang sa ukin ka, ti Espiritu ti ako. Ngayon, deti lasa, deti pagayatan, deti lasa. Sige, namitas na ita. Minsan lang ita. Ngayon, ang sa umat kin ka, ti Espiritu ti ako. Iso nga ganad kayo. Una ti Biblia, so kimatan yung titunggal Espiritu, magsasaong ka na kayo. No dahil nga Espiritu, kat may nato pinisasaw niya ako, Diyos isulit ang Espiritu ng Diyos. No na, sige, paramidon na ito. Kat hanod nga may nato pinisasaw niya ako, Diyos kahit nang sawan, na nagkapuwiti dito. So, na natin Hosea chapter 6 verse 4, my people perish because of the lack of knowledge. Kung saan tayo nga mo, iti sa niya ako, Diyos, umay tayo, iti panakayaw awan, panakadadaan. Ang kasla nga doon kita may tidalan, kat kasla nga maya, ngayon kaya, ititumpal na, kat dandalan, ni patay. Iso nga, kakapsat, naanay, nga talinarad tayo, kada iti sasaw niya ako, Diyos pa yun. Dumang nga sikta, iti anyan, ayan tayo kakapsat. Ngayon, may sa ti Diyos tayo. Haan nga sikta, tikit kita ni ti Diyos, kakapsat. Iti puso tayo, no kasano tayo, nga ito tibiyag tayo, kiniapo Diyos. Nga, dahito yung nga parabor ni Apo Diyos, kat iso titulong ika. Laglag ito nga saan nga, ibaga ni Apo Diyos nga ramidang, iti anyaman nga da, kadag iti sa unano saan na nga isabat kin ka, iti kinapigsa. Kaya parabor nga mga ramid, kanya timbaga na kin ka nga ramidan. Ang ibaga ni Apo Diyos, ito yawan iti narigat, gapot ada ti parabor iti Diyos, nga tumulong kin ka. Gapot saan nga ibaga ni Apo Diyos nga ramidan, na itang abanag, kung saan na nga isabat kin ka, iti kinapigsa, iti parabor na mga ramid, kung anya iti ibaga na nga ramidan. So di parabor iti Diyos, kat iso tinangkad, iti panakabalin. Kada tayo, tapno mabalinan tayo, nga gunpunan na iti so amin nga sapulong tayo may paibigyan. Ti parabor ti Diyos, kat iso timang papigsamin ka. Ti parabor ti Diyos, kat iso timang tadking ka, iti kinasirit tapno mabalinam, iti mang kamakam, iti pagarian ti Diyos. Glory to God. So nagtimbang niya ako Diyos ka sa tigigan. Saan tayo mabalin? Nga aramidan, tayo iti magayatan niya ako Diyos, na uwan iti parabor na. Sagyaman tayo kakapsat,
At dati dito kapo iti ayat iti Diyos, iti parabol iti Diyos, at trabaho ka na tayo. So iti parabol iti Diyos, iti pa nakabalin iti Diyos, ket maipaikin ka, ken parakin ka. Mano ka na kayo, iti mamati nga iti parabol iti Diyos, ket maipaikin ka. Amen. Praise God, iti parabol iti Diyos, ket parakin ka, para ka na tayo. Ginalpasan na naramitan ni Apo Isus si Jacos, tinubos na tayo. Binayadan na, iti utang tayo. Naglagiban. Nga, saan na ka lang nga ginatang ni Apo Diyos, iti makunang kwarta o nabalitok mo, di kat ginatang na ka, iti napatag, nagdara na. Ito mismo nagdara na, nga nagayo si Jacros. Idikit kita iti kabusor, iti dara ni Kristo, nagayo si Jacros, paggarot ti kabusor ng abak na, nalpasan, naabakan iti mangidad da ulo. Ngayon, iti saan na nga nasimutan, dara ni Kristo, isun, iti taraminte nga namugas, iti paso tayo. Isun, iti taraminte nga ng parmak, iti persa, iti kinadakas. Isun, wala iti dati nga ramidan, iti kinadakas ka tayo, kahit saan nga agbaligid at gabot at dara ni Kristo. Kahit itulbot dito, iti panamati tayo, iti nalpasan nga naramidan ni Apo Isus. So, di parabog iti Diyos. Kakapsa. Dati na Diyosan nga panakabalin. Kahit intagnan ka na tayo. Kaya naging iso amin naman banag nakasapulan tayo may pahitibiyag. Taknagbiag tayo namang padpadayaw kentuana. Saan tayo nga kaya nga padayawan ni Apo Diyos tibiyag tayo? Kung saan mga bigbigan iti parabol ni Apo Diyos? Adda kalatan iti panakabalon iti basod. Kung saan mga bigbigan iti parabol ni Apo Diyos? Kaya iti maysa kapintasan iti kasayatan nga wagas. Kaya tayo Biblia. Kaya di sasauna. Itidaan na tulang, iti Diyos agsasaunga mismo, talagang iti tao. Nga iti new covenant, tartan, lumayat mo iti Diyos kat agsasaugin ka, basaan na isawan. Dito rin agsasaugin ka. Kaya, iti kasayatan man rin nga panagbasa, iti natin nga sasauna at kuna maapo. Nagitikot na espiritual nga balbana. Kaya saan ko nga kaya nito no, iti lang lasag ko iti masuro. Saan ko mga diti lasag ko iti masuro, no di ko iti pagkaitan. Ngayon, no pa gusto kami iti kahit tilasag mo, rugrugyang pa lang nga basahin, paturugan da kan. Iso nga naging tinagduma, no handa nga makaturog, agbasa na't Biblia, taklo makaturog da. Gawin, no agbasa na't Biblia, makaturog da, taktika gamin, iti kabusor. Una no dagdag gamin, isaw niya Apo Diyos no minsan, makaturog ka. Iso nga, naging dagdagan mo minsan, ikayat da nga mga kasaba, kat dyan ako na nga agpakpakatawa. Ngayon, no minsan, aganad tayo, iti panagkatawa. Ngayon, adalang ka naging kahit mo lang mapagkatawaan, naging agdindang gapulang ka naging na nasagaban banag. Ngayon, iti ayan tayo tatapot na espiritual nga banag. Kat espiritu ti Diyos agtatayon ka na tayo, iso nga tayo iti na seryoso. Kakabsa, nga iti parabol iti Diyos agtan dito. Iso ito yun, nga iti kararwa tayo at tanang mapagpabalo iti sa unya ko Diyos, dito yun nga agreflect iti diyak tayo. Sa awanan iti mabalin tayo, nga inaayong ginalpasan na naramidan ni Apo Isus ka na tayo, o addan iti panakaisalakan dito. Kaya tayo scriptures kakabsa, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, una na, for by grace are you saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So gapo iti parabol may salakan kayo, babaan iti pamati. Dahil takat saan nga nagtawag ka na kayo, gapo tasabot iti Diyos. Saan nga gapo ka nagiti aramid, tapno awan iti siya sino man ang kalastok. Kaya't na nasa uwan, nga saan ka nga may salakan iti bukod mo nga aramid. Saan ka nga may salakan, iti bukod mo nga kabanglan, kin mabalin mo nga aramidin. Saan ka nga may salakan, iti bukod mo nga daing, iti bukod mo nga diskarte, uno bukod mo nga kinasilip. No di kat may salakan ka, gapo iti panamatin, dyan nagpasin na naramidan ni Apo Isus. Amen? Si gapo iti parabor, may salakan kayo, babaan iti pamati. Dahil ito'y sao nga may salakan, kaya nagapo iti Greek word nga soso. Dahil taga saan na lang natuktukuyan may papan iti born again Christian, no di ka tuktukuyan na pa'y may papan iti waya-waya. Tuktukuyan na pa'y may papan iti panakaagas. Tuktukuyan na pa'y may papan iti panagsanto. Ken panagasenso. Ken iti suami nga kasapulang nga may pahitibyan. So gapo iti parabor iti Diyos, ma-born again ka, babaan iti pamati. Gapo iti parabor iti Diyos, ma-waya-wayaan ka, babaan iti pamati. Gapo iti parabor iti Diyos, maagasan ka, babaan iti pamati. So gapo iti parabor iti Diyos, at nati panagbalbalo iti biyag mo, babaan iti pamati. So makita nga iti suami, nga kasapulang na may pahay iti biyag, kat umaikin ka, gapo iti parabor, babaan iti pamati. Amen?
tulbak ditoy babaan iti pamati. Mano kada tayo iti mamati, gati parabol iti Dios ket umay kada tayo. Sigurado imay iti parabol tingga. Gabuta sika ket mamati ka. Ken kastamat nga iti suamin nga kayat mo nga malpas ken maala iti biyag mo, ken kayat mo magunudan iti biyag mo, ket umay ken ka magunudam gapo iti parabol babaan iti pamati. Praise God. So mamatiak, yan ang pasang na naramitan ni Apo Jesus. Mamatiak, iti parabol iti Diyos. Mamatiak, tinadyosan nga ka nakabaling intindan ka na tayo. Kaya nagiti so amin nga banbanag, nga kasapulan tayo, may pahit ibyak, takno, agyan tayo, magpadpadayaw kay ba. Sa Japan, namati tayo mga absat, kat isulay ito, iti tulbak. Saan tayo nga madaan, iti pamati, no, saan tayo magdagdagan, iti sasaw ni Apo Diyos. Saan tayo nga madaan, iti pamati, iti sardan tayo, iti agserbi iti Apo. Amo yung kakabsat. Importante nga pabaruan tayo, ipanunod tayo. Tapno, saan na tayo makaya nga italunod, iti Diablo. Iti pa nang pagpabarum, iti panunod mo ka iti sasaw ni Apo Diyos, diti mo nga saan na ka nga kaya nga asidagan iti Diablo. Oo, kaya gagawin na puhuran di siya mo, wala ka nga kinaya nga asidagan iti Diablo. Ngayon, amo yung kakabsat, hinunan ni Apo Diyos. Dagiti problema, kat saan nga isa timang dadahan ka. Kundi kat aramat at dagita para di pagimbagang. Kuna na iti Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to them that love God. So, kama na Apo Diyos kayat mo, kat gapot ayat mo kanyak, inmuna ngay nayat mo kanyak, inmuna ngay nayat takot iso nga, mabalin kabutan, nayatan, kat umayman, dagiti pada si tibya, ngam ako agyaman na, pati sumarunong aldaw, kat adda dagiti nag-iimbag ngal aldaw, agyaman na takunam Apo Diyos, nga itatangal daw, kat naiimbag, iti sumarunong aldaw, agyaman na tati parabol mo, kat ipaayo mo kanyak, iti promotion, agyaman na tati parabol mo, kat magunod ko, ti panakaisalakan, magunod ko, ti waya-waya, agyaman na tati parabol mo, kat addakan yaman dagiti iso amin nga kasakulak, iso nga yaman ti mapasama, uray pa'y kadagiti inmuno na katatao ti Diyos. Ket kuna daw uray pa'y mapukaw amin nga lingwan, uray pa'y mapukaw amin nga pagsakulan, ngem Apo Diyos, ang talagak latakin ka, ang dipindarak latakin ka, sikat ipangitidang tibiyag ko, iti kararwak, iti kinapigsak, gaputa bibig, na sikat inagapan iti amin, kat ang yaman ng Apo ta uray, iti napaspasamang kanya, at dapay lang dahiting nga angin, ititag mo kanya, tatlo agang angasa. Amen? Oh, praise God! Dahil ibiyag tayo, agad iso di ka papagkat. Amen? Awan, dahil biyag na itag niya, Apo Diyos kakabsat kat iso, iti laman patag, dahil iti material nga bana. Kaya mapukaw na. Iti material nga bana, kat sumarun mo lang iti biyag tayo. So, importante, kakabsat, na dahil kararwa tayo, kat mapabaro nga kanayon, iti sasaw ni Apo Diyos, tapno mapabilog, iti na espiritual, nga panagbiag tayo, kat mabalinan tayo itag tuloy, nga umabante. So na ito'y nadyosan nga panakabalin nga adda kada tayo at isura ito'y iti parabol iti Diyos nga isu iti nakita iti panagbiag tayo. So agret ka. Saan mo nga mabalin nga una nga uray ginugugtak iti panagsasaop, uray no na nagugubsang iti panagsasaop, uray no kaslangan na lastugak lang no iti tandak ngem na iti pusok kat nadalos. Dahil pusok na ito, mayan natin pinaapo Diyos saan kakapsap. Gaputa, hindi pa nakabalin iti Diyos, ti parabol ti Diyos nga daan na tayo. Kat, iso ti makita ti biyag tayo. Diyan parabol iti Diyos nga daan na tayo, kat ad-reflect iti biyag tayo. Iso ti makita iti biyag tayo. So, adda kung kaya iti parabol na Apo Diyos, no dumakkel ka nga, dumakkel iti pamati ko na, Sunday ko mamanen. Adda ko mamanen iti pagdenggan iti isasaw ni Apo Diyos. Adda king ka iti wow kimbisin ka iti isasaw ni Apo Diyos. Iso nga oras pa ilangang kanpay lang din mandalon yung oras addakan kaputa urayan mo padpadaan mo isagsagana mo iti biyag mo namang denggan ka iti sasaw ni Apo Diyos nga kayat mo nga dito yung kararwam kat maibukbuk dagiti espiritual nga banbanag kat iti wagas na laon kat dagiti saw ni Apo Diyos nga maibukbuk kinyo kat amuyo dagiti material nga banbanag sumurot na laon no kayat mo ti masenso kunay iti Biblia nga mapan ka mo muna kadagiti sasaw ni Apo Diyos taamin nagiti nga banbanag, inayon ko kita. Han nga kasapulan nga milyonaryo, ano di ada di ragsak, iti puso. Ada ti salon at iti pamilya. Ada iti naidumduma nga ragsak na ipapaay ni Apo Diyos. Gapo ka nagiti sasaw na. Nga uray man paay, saan nga may parbang iti sitwasyon, mabalin ngay naramid mo ti nasaya, saan mo ti nasaya, at hindi naramid daking ka, gamiton pa sa iti sasaw ni Apo Diyos, ayat ang ti kabusod mo. Pakanam dagiti mangilunod king ka, agsaw
imbag karagiti nagramit din kati magi. Aramidan din siya at karagiti mangilunod kinta. Ijayan nga unama ako agyaman na hindi barabog mo. Kaya naramidan na gito gapu dyan ang pasin na naramidan na niya. Praise God. So dito yung parabog niya ako Diyos. Dito na Diyosan nga pa nakabalin. Katagref. So that top. Anya dito yung Diyosan nga pa nakabalin. Nga nagitod ka na tayo. Masapol nga, kung ununag tayo, di pa nakaamu. Amin, no hantay mo, ununag, di pa nakaamu, di na Diyosan nga pa nakabalin. Nga pa natin teksto tayo, nga, adan, di puso tayo, no hantay mo, nga aramatan, di no saan tayo, nga, aksiptaran, nga adan, ito yan, di na Diyosan nga pa nakabalin ko na mo awat, awan, di kaya karamigan. Nalpas na ko nga balong yung division, nalpas na ko nga balong yung dibaso, lalo pag nga makalupag. Nga mo, nga adan, di na Diyosan nga pa nakabalin, tingka. Dito yan nga mabalin mo, is mabalin mo nga unang, hangag balingin, hindi ka pusong kaputan ng pasin na pinara magkikijap. Umunay niya amin kapagsan kita ang humanity. Unay ni sa uti Diyos, ni 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ipagpakaam muna dito yung ititalo nga kasasaad ititaw. Kababalin ititaw. Nga titaw kat espiritu, karanawa, and bagi. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your Holy Spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Nalawag kay magpaganda nito'y nga di tao, pati espiritu, nga adaan ni ti kararwa, nga adaan ni ti physical, nga bagi. So, ti tao kakapsat kat saan nga bagi? Ti tao kat espiritu. Nga adaan ni ti physical, nga bagi. Kaadwan ka na tayo idi. Iti pa nakaamu tayo lang, ti tao kat kararwa. Nga adaan iti physical nga bagi. Di ka kapsat. Hello? Kaagwan ka na tayo, hindi. Di pa nakaamu tayo lang, ti tao, at adaan-daan ti kararwa. Muray siya. Nagagawa ka na iti sursuro, at di pa nakaamu lang, siya, at adaan na iti kararwa. Nagtalong iti physical nga bagi. Nang gapo iti sasaw iti Diyos. Isu iti nang isuro ka na tayo, nga datayo, kat espiritu, nga adaan iti kararwa, nga adaan iti neto yung physical nga bagi. Amen? Scriptures kakabsat. Naglamang iti sasaw iti Diyos. Hangin mabalik pagpag dito kakabsat. Nga kuna nga datayo kat espiritu, nga adaan iti kararwa, nga adaan iti physical nga bagi. So, tikit kita ang tingga. Ket day tabagi. Tikit kita ang kanya. Ket day di bagi. Saan mo makita dyan espiritual na biyahe? Sika kinagit ti matamutan, saan mo mabaling ng direkta sa lupa? Masabol na mapan kay kaya sa amin. Makita. Hindi, diya makikita mo ijay. Nung pag pumita iti sa amin, ti makita. Ket day do'y bagi. So day ti matkararwa. Day ti matkararwa. Tat iso day to'y iti panunot mo, iti pagayatam, iti ritnam, iti katataong, iti kinasyasilong, kaya kastamot, iti konsensya. So nung saginan ka, iti makaritnam, ket day tabagin. Kastamat nga mabalin ko nga saginan, day takararwang, babaan iti sao. Mabalin nga maragsakan tiriknam, wano, maladingitan. So day to'y kararwang, ken day to'y bagi, ket mabalin nga sagsaginan, iti tonggal may sa kadatayo nga kanayon. Nga ang day to'y espiritu, ket na isabali nga banag. Kinunanay ni John chapter 3 verse 6. John chapter 3 verse 6. Tunana dito that which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the spirit is spirit. So ipagpagan dito ni Apo Isus, nga iti mayanap tilasag, ket isulasag. Ti mayanap ti espiritu, isu espiritu. So agsalsalod tinikilig ni Apo Isus kasano ti mayanap, edito nga lang nakayanak, kasano nga maborn again, kasano nga mayanak manen. Agsublia kaya manen, ya nakan inap mayanak manen. Yung kinunan ni Apo Isus ti mayanap tilasag. Yung ti mayanap ti espiritu, isu espiritu. Mani po di namati tayo ni Apo Isus, kaya na ng espiritu tayo. Dito yung nalibukbuk na gitin espirituan na biyag tayo. So ang ating mayanak ti espiritu, kat isu espiritu, kat gaputa na inak tayo ni espiritu, nabunagin tayo, namati tayo, kahit nasawa na namati tayo ni Apo Diyos, kat tatan, isulit tayo espiritu tayo, isulit tayo hindi ka kuminay kay ti Apo. Espiritu tayo, kat isulit tayo hindi ka sasawi ni Diyos ka na tayo. Isulit tayo yung espiritu tayo, hindi pangibugbugbugan ni Diyos, hindi parabor na. Pangibugbugbugan na hindi na Diyosan nga pa nakabalin na. Kaya hindi suwami nga banbanag nga kasapulan tayo nga may bahay tibyang.
tapno agbiag tayo magpadpadayaw kinwa. James chapter 2 verse 26. Wala na dito, for us the body without the spirit is dead. So faith without works is dead also. So kuna nga kas iti bagi no maisina iti espiritu natay. As tama iti pamati nga wala iti aramid ket natay. Naglawag may pagpaganda dito ikakabsat nga jay biag nga adda kada tayo. Nga no maisina kada tayo ket matay na iti nga bagi. So jay biag na adda kada tayo ket espiritu. Naglawag kakabsat. For us the body without the spirit is dead. No awan jay biag na adda kada tayo ket matay na ito nga physical nga bagi. Isu nga jigit kita ang kanya ket dito ilang bagi. Saan mo nga makikita di espiritu? Ket maawan di espiritu kanya matay na ito nga bagi. Ket dito nga espiritu saan nga mabalin nga makita kin marik na. Itilaran mo agas pak no makita mi ti espiritu nga panagbiag mo ket babaen kadagiti sasaw ni Apo Dios. Babaen iti Biblia. Kuna na iti John chapter 6 verse 63. John chapter 6 verse 63. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ipagpagano ito ni Apo Isus. Ganang iti sasao ngayon saok ka na kayo ket espiritu da ken biyag. Ipaspasin mo na ganito iti espiritual nga tinapudno ket no kayat mo nga maamuan iti espiritual nga kasasaad mo ket mapanda ka dagiti sasao ni Apo Dios. Ket ditoy mo nga makita kin mapanagnagan iti umiso nga kasasaad iti espiritual nga panagbiag mo. Amen. Amen. Dito mo lang nga makita sa sasaw ni Apo Diyos, dito mo lang Biblia na makita iti kasasaad iti espiritual nga biag mo. So, no kayat mo ay sigurado nga sikakot na isalakan mapan kakarigiti sasaw ni Apo Diyos. No kayat mo nga sikakot maagasan mapan kakarigiti sasaw ni Apo Diyos. In kabiguting ka niti panakagas. No kayat mo nga wayawayaan na kati jab lumapan kakarigiti sasaw ni Apo Diyos kinuna ni Apo Diyos. Nalpas ko nga pinarmag ti jablo, binayawayaan kan, adating ka niti wayawaya. Saan na kan nga balon niti jablo, binalon na tayo ni Apo Isus. Isumahan nga paligid ti jablo ka tayo. So at iso amin nga kayat mo nga maamuan niti biyag mo, mapan ka karigiti sasaw ni Apo Diyos. Kaput adda karigiti sasaw ni Apo Diyos, iti amin nga sumbat, iti amin nga saludsod tayo, iti biyag tayo. So ano kayat mo nga maamuan, hindi na espiritual nga kasasati panagbiag mo, no kayat mo nga maamuan, no kasalo ka nga sirserbigin ni Apo Diyos, kaming nakapsat, haantay lang adda dito eh, tapno lang po natin yung paragsatan tayo lang, dahil lasad tayo, tapno lang ipakita ka dito, ikit-ikit pagtao nga natin, nagsirserbi tayo, ngayon, dahil kakapsat, hindi kapatgan, no kasanwa na iti puso tayo, dahil kararwa tayo, kaya mapampabaro ka na iti nga sasaw ni Apo Diyos. Hallelujah. So ano na dito iti James chapter 1, James chapter 1 verse 23 hanggang 24. Kuna na dito, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway he forgetteth what manner of man he was. Sunod ang denggam ng itisaw ni Apo Diyos. Kuna na natalo at dati managdengag itisaw ni Apo Diyos kat di na aramidan. Umasting iti may isang tao, kikitaan natin na kayanaan ng arupa, iti may isang sabihin. Kakikitaan natin rupa na, kahit pumanang, at malipatan na nga dagos, na diyan tikita na nga tao iti. So dahil ito'y kakabsat, espiritu na amuham. Nga sikat at saan pa ilang gayang makaya-ayo tararamidan. Nga, no sikat at nalipatan nga dagos, iti makunang aramid kung simurot ka man iti lubong, pinagusto man iti kahit iti lasang, dito yan nga, makunang agbalig iti jablo. Ano na iti karawang ito mapapabaro, iti saw niya, kung Diyos automatic mo man namong iti na espiritu na biyag mo, kahit dito nga lasang mo, sumurot mo, kung dito makita mo iti panagbiag mo. Makita mo iti panagbiag mo, nga iti parabog iti Diyos, kaya adating ka. Dito ka kabsat, ipagpakita na ka na tayo, dito nga scriptures, pagpaga na ka na tayo, kakabsat, nga dahil iti Biblia, kahit iso iti perfecto, masarming, iti na espiritual na kinapudno. Sikakin dagiti matang kat saan mo nga mabalin nga kitaan nga direkta iti rupam. Masapol nga maban ka nga kanayon na kumita iti sarming, kat kung anya iti makita mitayan iti sarming, agtalag ka nga isulay ta iti rupam. Awan mo't siguro kada tayo, iti mapan iti sangwanan iti sarming, nga ito makita na iti rupam na ijay, kat saan nga mamati nga isulay di dyan. So na iti Biblia, kat isulay ito iti perfecto masarming, iti na espiritual nga kinapudno. Iti sasaw ni Apo Diyos kat iso ti perfecto nga ladawan iti kinas siya sino ken iti espiritu.
So, iti tao, ket espiritu, nga daan iti kararwa, nga daan iti physical na bagi. So, dalawang kakabsat. Importante na ito yung kakabsat. Nga amu tayo, nga kanya di kasasaad tayo nga tao. Ngamin, nga tayo nga amu, kung na Biblia nga amu, mga uminom, itong bigat matay, kakas yan ang tipa nakamu. Itigyan iti tao. Ngayon, masapol nga amu tayo, no, anya tinga na nanay, di kay papanan itigyak, no, apay nga gibyag, kung ditira mo itidaga. Agag tayo kiniapo, Diyos, agbutan tayo kini po, narami na din pagkaitan, nagtulog tayo, paragitibilin na. Tatlo din espiritual na biyak tayo, at napapabaro. Amen? Praise God. So, awanin din sa bali, nga muna mga apay nga bibiyag tayo, hindi nga. Itit tayo, bigbigan tayo ni Apo Diyos, bibiyag tayo. Ikamang tayo, bibiyag tayo kinpana. Anyaman di mapaspasama. Uray pa di pa nakauyo si bibiyag. No, minsan naglakang ako ng uray magnano, tirabaw, tibangkoy ko. Ngayon, yung tumod ka, may tigigan di patay, oops, ilibak ng tumod ka nila ako. Nagan-adon, hindi nang ilibak ni ako, uray ka rin ka balawin. Kami na dalagin yung lugar nga agserserbi niya Apo Jesus nga tulong pa na daw ilibak mo ni Jesus kung namatay ka itiyan mo nga kaputan na maputin ka nga matay inlibak dan ni Apo Jesus ngayon ko na di Biblia iti mang ilibak kanya ilibak kung tumot iti sangwanan ni Amak iti mang ibahin kanya ibahin tumot iti sangwanan ni Amak so nga natin yung naging agserserbi kakapsan nga mapapabaro iti panunod tayo nga iti sasaw ni Apo Jesus dito yung nga ipang mati tayo kat mapabilig iti pang mati tayo nga ikit mapadakal isungahan tayo nga kaya nga ilibak iti Apo kung na ipa iti gingat ni patay. Hallelujah. Praise God. So, di Diyos kakapsat. Kaya Diyos itiasa. Iti Diyos kaya nagimbang. Saan na ngay panubos na datayo kaya madadaan. Amen. Maragalag sa akin kayo kanina kakapsat. Kaya itisasaw niya ako Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. So di Diyos kakapsat kaya hasta launay na nagimbang ka na tayo. Sana nga kaya't nga datayo ko kapsat ka madadaan. Datayo kong espiritu. Iti Diyos ka tinaramid na tayo nga kalanglangan. Kasto na iti Genesis. Pinantayo man iti scripture iti Genesis chapter 1 verse 26. Iti Genesis chapter 1 verse 26. Praise God. And God said, let us make man in our image. So iti Diyos kakapsat inaramid na iti tao nga kalanglangan. Iti Diyos kakapsat amo tayo na espiritu. Awan iti tulang na, awan iti lasag na, iti Diyos iti espiritu. Iti Diyos kat inaramid na tayo nga kalanglangan na tayo. Nagpintas nga damag. Sana tayo lang ay naramid nga naanyaman ita. Inaramid na ka nga, awan iti kasking ka. Inaramid na ka nga kalanglangan iti Diyos. Napatid ka iti sangwanan niya Apo Diyos. Kaya tayo gawag, espiritu. So, dagiti agdaydayaw kinapo Diyos, kaya agdaydayaw na espiritu di kayo. Parang tayo man iti Biblia, iti John chapter 4, verse 24. Una na dito ay, God is spirit. So, nalawag kakabsat nga iti Diyos kaya espiritu. Kaya dagiti agdaydayaw kinkuan, at agdaydayaw na iti espiritu, kaya kinapuno. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, dati iti kakabsat, takno na iti nga espiritual na biyag tayo, ket iso, iti mangitan talo, kiniapo Diyos. So, dati espiritu tayo, ket na yung nalpasan nga na bukbuk, nagiti amin nga na Diyos ang ibanbanan, nagiti pa nakabalin, waya-waya pa na kay salakan, kinuwadwad, amin na nasabunan tayo, may pakikibiyagan, dati espiritu tayo kakabsat, na dati kararwa tayo, kutuman naman mo dyan espiritual nga biyag tayo, kapot na mapagpabaro, nagiti sasaw ni Apo Diyos, iso nga taptan, makita magtan, iti makuna nga panagbiag tayo. Iti ka nito, inawat mo ni Apo Isus kas panubot kay mangisalakan mo, iti ayat iti Diyos, kaya may bukbukin ka. Di ba nakabalin iti Diyos, kaya may bukbukin ka. As kuna na Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3. Hallelujah. Kuna na ito Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3. Wala na dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Praise God. So wala na di Ephesians nga iti Diyos nga nang paraswa iti suaming ganda kat inbukbukunan ka na sa'yo iti espiritu na. Kat dahito yung espiritu ti Diyos nagpas na na yung kabil
dito'y unod tayo. Lalpas lang yung kabil itibiyag tayo. Iti ka nakabalin iti Diyos, iti nadyosan nga ugali, kat ingkabil na dito'y unod tayo. Iti parabor iti Diyos, iti nadyosan nga panakabalin, kat addan dito'y unod tayo. Nalpasan na inbukbuk ni Apo Diyos, dito'y amin, dito'y unod tayo. So iti parabor iti Diyos, kat saan na tayo lang nga pinakawan iti baso tayo, ludikan, inikan na tayo pa'y, ingkabil na pa'y kada tayo, iti panakabalin na. So nalpas na rin kami, di pa nakabalin na tinagimbang gadamag ni Apo Diyos in mind, ni Jesus in mind, di cross, takno, pakawanan na di baso tayo, ngam saan lang gaya manita, inikan na tayo pa'y iti panakabalin. Ingkabil na pa'y iti panakabalin na kada tayo. Kaya pinagbalin na tayo nga anak na. Idinto nga anak na tayo, iti Diablo, taptan nagbalin tayo nga anak, iti kalakuan nga Diyos. Amen. Tingnan nyo nga nanay dito. Kinawadwad, dating ka. Waya-waya daking kan, panakaga sa daking kan, kinawadwad ang daking kan, nagiti so amin naman paano nga kasakulang may pay tibiyapit ang daking kan. At dali din espiritual nga biyang mo sa oan niti kasakulang. At dali yan amin, nagiti amin. Iti parabor iti Diyos ket addan dita uneg mo. Iti panakabalin iti Diyos ket addan dita uneg mo. Iti kinapigsa nga aramatan nga mangaramid ka nagiti amin nga balag ket addan dita uneg mo. So adda kada tayo amin, nagiti so amin nga kasakulang tayo nga maipay iti biyang. Nalpasan nga inbukbuk ni Apo Diyos dito'y uneg tayo. Mamang tidak maniti may isang ilustrasyon, basta tak nuna nanti panabawat. Yung kami, kasi may met, makibulad pa ng brother? Buludan ba? Dakay. Praise God. Mang tidak langit ilustrasyon ka kapsa. No kasano ay Espiritu di Diyos. Kat, no kasano ay Espiritu di Diyos. Kat, no kasano nga adda-ada tayo. Kapsa. Muna di Biblia, nga iti tao, kat espiritu, nga daan di karawang at ang ibig silang bagi. So, dahil kat espiritu, dahil kat karawang, dahil kat bagi. Kitao kat espiritu, nga daan di karawang, nga daan iti dahil kat pisikal nga bagi. Amen? Amen. Saan niya ito eh? Bagi. So, dito espiritu tayo, dito yan nga naibukbuk, iti nadyusan nga pa nakabalin. Naibukbukan dito iti parabor iti Diyos. Kaya nagiti so amin nga banbanag nga kasapulan tayo nga may paay iti biyang. Tak nagbiyak tayo magpapanayaw iti parang. So adda dito yan, nagiti amin nga kasapulan tayo. Adda iti ginawadwad pa nagasenso. Amin, adda dito yan. Ito yung espiritual nga biyang tayo. Dito yung magbagi. Dito yung bagi. Mamati lang dito yung bagi, iti 5 senses. Mamati lang na niya ti makita na. So ako na narito nga bagi. Jak kita, jak pati. Mga nilayang isunan, anya tinangag na, maangot na, maramanan na, ken marik na. Hindi saan tayo upay lalang na namati, siputan nyo dito, importante kakapsat. Hindi saan tayo upay nga namati, sumursurot tayo, sipapalubos tayo, no anya ti kaya, deti bagi. Ngamitin namati tayo, nalpas tayo nga namati kini Apo Diyos, dito magtanan nga, naibukbukan, dagiti ni espiritual nga panakabalin, dito espiritu tayo. Tayo, ada dito yun iti ada dito yun iti waya-waya, ada dito yun iti nga biyag tayo. Dito yun iti tangna, iso dito iti tulbag. Dito kararwa tayo, kat iso dito iti tulbag. Iti saan tayo pa'y nga namati? Dito kararwa tayo, kat uman namo, iti kayat dito lasan, awan bibiyang na sa espiritu. Awan pa iti panakaam mo tayo, iti espiritual nga biyag tayo, iti panakaam mo tayo lang iti. Kat datayo lang, kat kararwa, nga daan iti physical nga bagi. Isunang dito panakaam mo tayo, kat dito kararwa tayo, saan tayo nga mapapabaro, iti sasaw niya, kung Diyos kat handi nga bibyangan, yun espiritual nga biyag tayo. So ano po na dito nga bagi, nga, no anya, puna dito bagi, kat uman namo, dito kararwa tayo. So no po na dito nga bagi, no po na kastiyak latan na siya sa sakit. Uman na mo dito kararwa. Lupa na rin nga bagi, kastiyak latan, nakunahay payak latan. Uman na mo dito kararwa. So awan na rin mahawaan ti kabagalang arami, dan 5 lang na enak, 5 latan. So uman na mo dito kararwa, hindi kaya dito bagi. Lupa na rin bagi nga, mapantay nyo diskuan, uman na naman tata dito kararwa, uman na mo tata, lupa na nga, mawanak isugawan, lupa na rin bagi nga. Ay uman na mo tata, gaputas hanga na mati. Ngamitin, may iti sa iti Diyos, na mati tayo. Kat ditamatan nga naibukbukan dagiti na espiritual nga
biyag tayo. Ditimot tayo nga napagpabaro, iti kararwa tayo, babangan ka dagiti sasaon ni Apo Diyos, kat ditimot tayo nga naibukbuk, dagiti sasaon ni Apo Diyos. So, ti espiritu tayo, kat naibukbukan dito, dagiti espiritual nga banbanag. At dito yan, dagiti agbaling nga tao nga masirip, agbaling nga tao nga nalaing, agbaling nga tao nga nakman, kinananay nga makaayo kini Apo Diyos. Kat saan kanto nga pulos nga agbaling nga tao nga nakman, no saan mo nga mo iti sasaon ni Apo Diyos. So, nga importante kakabsat nga iti kararwa tayo, daggan tayo nga kanayon iti sasaon ni Apo Diyos, kaya espiritual nga biyag tayo, kasurutan da, kat dito'y nga makita, iti makuna nga panagbiag tayo. So, nga ito'y nga na Diyosan nga pa nakabalin, nga intad ti Diyos ka na tayo, nagpasdan nga intad ka na tayo, dyan naramilan ni Apo Isus si Jacros, awanan iti mabalin tayo nga inayon, nagpasdan nga intad, kaya't ni Apo Diyos, nga makita iti panagbiag tayo, kaya't nga reflect iti biag tayo. Baka kada kayo, unay no sa tayo nga sa unang reflect iti biag tayo, iti parabog ni Apo Diyos, awan mo't lang mamati ka na tayo. Iso masakbaya ka nagtakdar iti sangmanan nyo, sinigurado pa iti pamilya at ang serbida kini Apo. So masyak kini iti pamilya, testimony ka na kayo, agserserbi kami iti Diyos. Umayman iti didigra iti biag. Umayman dagiti saan nga may parbang nga sitwasyon. Inaramid ko tinaimbag ng saan nga naimbag timbay kanya. Ngayon po nak Apo Diyos at dipindarak lang tingka. Sana kag dipindar ni tao. Ti tao kat sandak mabalin nga iti oras daman kanya nga maapo ko nam nga iti amin nga oras kat adda kanya iti tedno kanya. Agyaman ang Apo iti nagdaktel nga ayat mo. So nga sikalang ti pagdipindara, sikalang ti pagtanggap. Kat amok Apo Diyos nga sikamot lang ti mangtignay ti tao nga tumulong kanya. Saan ko ako nang hangko ka sa pulang ti tulong ti tao? Ngayon iti Diyos ti butong lain, isunat ti mangtignay ti tao tapno tulungan dak nga tao. So nga Apo Diyos iti pagyamanan tayo. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ti parabol iti Diyos, kaagda ka na tayo, kat makita iti panagbiag tayo. Kinunan na dito iti Acts chapter 11, verse 22 to 23, kuna na, then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent for Barnabas that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Praise God. So, dito yung kakabsat ni Barnabas. Iso ti yung baunda nga naman ni Antioch. At inisin mangpat ni Barnabas ni Antioch. Nakita na iti parabor ti Diyos karag iti kakabsat. So, makita gaya ti parabor ni Apo Diyos kakabsat. Nakita ni Barnabas iti parabor iti Diyos karag iti kakabsat. Kat pinagbagaan na isuda, nga agtalinaudam iti pamati. Ibag pinagbagaan na nga, agtalinaudam nga si tatalgad iti pusuda, iti Apo. So magbaga dito ni Barnabas kakabsat nga nakita na iti parabor ni Apo Diyos. So iti parabor ni Apo Diyos, kat mabalin nga makita iti biyag tayo. Ag-reflect iti biyag tayo. Saan tayo makunang nadalos mo iti pusok ng reflection iti biyag mo, saan mo nga iso. Kabuta ti bunga ti espiritu, kut ayat, ranto, talna, nabayag na pa ni dito rin, kinaanos pa nagtagpal, kung may pa nang dati kalintigam, kalintigam, masakong ano ba na, ano ligat, ada di ayat, kinka, ada di parabor iti Diyos kinka, kasi kakabsat iti sumadagit ti bunga ti espiritu, kahit makita iti panagbiag tayo, kung dagiti mo tinalasag, iso dagito ay enarugit, derram, panagrukbag, panagiti Diyosan, panaganito, guran-gura, ring-ringgur, imon, panagpungpungtot, panagsususik, panagsisina, panagkilkilong ti pamati, apal, panagbarbangtan, dagita kakabsat, dagiti bunga iti makunang alinalasag. Ngayon, gapot, ada kayo iti espiritu, nga panagkang, kaya't ni Apo Diyos, nga di parabor na, di na Diyosan, nga panakabalin na nga na kada tayo. Kaya may reflective yan tayo. Mabalin nga sa sunod-sunod niya, ako'y maligayam, dagiti pa, so dito yung magbaga nga ag-reflective yan mo, sunod si kagat balot ti bisyo, tatanhan ka nga balot, kaputa ti kararom, mapapabaro ka dagiti sa ni Apo Diyos, saanan nga dyan, kaya titilasag iti kasurot, no di ka dyan, kaya iti espiritual nga biyag mo, iso nga diti nga lasag, diti nga panagbiag mo, diti mo nga makita, iti na Diyosan, nga kababalin, kaputa ag-reflect, makita iti parabor ni Apo Diyos. So, iti parabor ni Apo Diyos, makita iti panagbiag tayo, iso nga encourage ko titonggal may sakit kalinot iti pamati, ure pa'y umay iti dapas, ure pa'y umay iti panakabulibol, ngayamit ka rin ni Apo Diyos karabing nga banag katagbanag nga naging ba, kinunala nga iti suaming nga banag agyaman kayo, and everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So nga, agyaman iti na Apo Diyos na at dati sumarunong aldaw nga na inimbag, gamitin natin ang aldaw. Kaya't ni Apo Diyos, natinaban na tayo. Tapno, ito'y nga masuot tayo. Kat ito'y nga, dito nga kinaanos tayo. Kat matandag na matandag. Ito'y tumatanag na may rawam. Nga adday iti panagyaman tinatakin ni Apo Diyos. Kapag tabigbigan tayo ni Apo Diyos. Nga iso iti pagkakapan iti baligi. Nga saan tayo makaya nga solbaran iti problema tayo. Dikat ni Apo Diyos bakit ibang solbar. Ni Apo Diyos bakit ibang isabot iti kasapunan tayo. Saan nga nagapo ka na tayo iti kinasirip. Saan tayo nga mabaling nga gumudan iti amin nga kabagalan tayo na amin nga rapap titibiyag. Kapag iti kinalaing tayo, iti kinasirip tayo, diskarte tayo, dikat pangungunan tayo amin. At tababang iti parang bigbig kayo kini
baligi ti biyag tayo, at dali ti ragsak ti biyag tayo, ket makita na kiti saan nga namati ti punada. Oo, Apo Diyos, agpakumbabaking ka umay ka ti biyag ko, kati sarangan na. Amen? Praise God. Ure sao ka nga sao. Ure awis ka nga awis. Kung may dito magkimuhan na makita na ti biyag mo at saan nga hindi mayan dato kiti parabot ti Diyapo. Kung baka may raman na kayo katas naging ka. At yung kapapanawon, nagiti saan nga umay. Minsan nagawis tayo. So ay importante kakabsat nga makita iti parabol ti panagbiag tayo. Anyo ko na nga, dil-dilaw sa lang no, dito yung mga kasaba ka na tayo. Hindi kaya kung adinggan, kaya kung mapapaburana, kakabsat ti sa unya ako Diyos. Kaya adamot lang iti makuna nga panagtungnan. Kaya't nutang ni Apo Isus kakabsat iti Diyos nga makita iti parabol na kada tayo. Kaya't makita iti makuna nga panagbalbalo iti biag tayo. So nga tayo naging rumwa na makita na nga agbalin tayo nga silaw kenasin. Kabuta ti sa unya Apo Diyos nga agkaro dito isa sa una. Ket isu dito iti ayan iti kinasiri. At dating ka ti kinataknang. Isu nga rumwar ka dito rin nga nagadal ka nagiti isa sa unya Apo Diyos. Nga agbalin ka nga tao nga nanakman kinananay nga makayaan kini Apo Diyos. Ito tari kagaya mo kan kanayon ti sumurot kini Apo Isus iti unos ti panagbiag mo. At kadwam tumot iti Apo iti unos ti panagbiag mo. Ket buy-buyaan ito iti kinasaya iti Apo. Hallelujah. So iti parabol iti Diyos. Ket pagayatan ni Apo Diyos nga makita iti panagbiag tayo. Ket tunawatan nyo lang iti muna yung manin. Amen. Amen. Pabalin nga magipagtakdan kayo kanya katagkarang. Pabalin nga surot na namin iti ako na panagkararag. Praise God. Pabalin nga surot na namin iti panagkararag. Mauling nagdumog kayo, nag-edit yung tigyak, ito niya Apo kayo. Itinagan ni Apo Isus. Tinagan ni Apo. Sa anak nagtalong, inibubod ko nga panakamuk, ipanakabalin. Sa anak nagtalong, inibubod ko nga panakamuk, ipanakabalin. Italog ko itigyak, itinay din ang Diyosan nga panakabalin na. Itigyak ko itinay Diyosan nga panakabalin. Itiparabol na. Itiparabol. Ang talagak king kaapo. Talagak king kaapo. Kat idiklarang itinagan ni Apo Isus tatangal daw. Idiklarang itinagan ni Apo Isus tatangal daw. Awan to ti makalapad ti panagserbi. Awan to ti makalapad ti panagserbi. Kaputa ti parabol ti Diyos. Kaputa ti parabol. Italagpon ti biyag ko iti Apo. Italagpon ti biyag ko iti Apo. Tapno da baligi kada iti amin nga padas ti biyag. Tapno da baligi kada iti amin nga padas ti biyag. Ipuktaw tayo man tidakkan nga parabol. Takkan nga parabol. Tintiro nga biyag ko. Tintiro nga biyag ko. Tintiro nga pamilya. Tintiro nga pamilya. Tintiro nga kasapulak. Tintiro nga kasapulak. Iti so amin nga pagayatan iti Diyos karamido. Sa amin na pagayatan iti Diyos karamido. Ipuktaw tayo man dakkan nga parabol. Takkan nga parabol. In Jesus' name. Hallelujah. Kakalinan niyo ang katakdan. Hallelujah. Magpakapakan tayo man ni Apo Diyos. Kaya ito kung gawin niya man yung ipas mo, di paragyaman mo, di parabol ni Apo Diyos, yung kunang Apo Diyos, kaputi parabol mo adak ito eh. Kaputi parabol mo Apo Diyos, ada-adak ni anak, ada-adak ni pamilya. Kaputi parabol mo na, inaon-aon man ito, di tinutod ni Pastor. Kaputi parabol mo, hindi ka lang, di parabol mo, sa anak mo ng Pastor. Kaputi parabol mo, sa pagkunin niya amin nakasatulak. Kaya ipas mo ginawa, hindi parabol na, hindi nagdaktal layat na kita. So, nagtao na ako, sa anak mo mabalik na lang ko lang, hindi dyan, kaputi parabol mo lang kanya. Ipas mo ginawa, Apo Diyos. Hallelujah. Ipas mo ginawa, mo ginawa, Apo Diyos. Kaya hindi ka muna na ako, hindi ka tayo, hindi ka ginagawa, hindi ka natin, ipas tayo, hindi ka ginagawa, Apo Diyos. Hindi ka natin, 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 hindi ka natin.